Biag ken katawa. Umuna nga paset. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nun niya bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Anya ti katawaam si kabadaw. Ay, liman kumpare ka, Kapitan. Pilay mo tayo. Kita mga mentuyang. Nakasarukod mo tinag paysa. Pilay nga rudan. Kay aping arud akat katawaam. Nagalas pa'y takatawam. Kasanumod nga man. Nakaungungit na, Kapitan. Aramidan na laang ti trabaho na, kas kapitan. Anya ita. Napila yan. Kaasimad. Nagbuntog amag na. Papanan na nga taaya. Papanam, Kapitan. Eh, di ta barangay ha. Apay nga minadi ka pala nagpatulod ka ni Kwarawg. Kanay nakasarukod ka. Dangarot pasaheros ngayon tulod na. Apay ayang agpilpilay ka manan, Kapitan. Ito'y rayumak ah. Limtag man ta sa kamaun. Warumot ngamin bukbukil ti paspasida kanyak ni Banang. Iso mala simro man ta sa kamun Di nakput pagsidain itinaimas. Di naksadungdungwot. Saan mo't siguro akasta, Kapitan? Eh, apay anak ko damday ta kagawan. Saan mo't lang nga iti sidaan ti pangrukudan iti panagayat ti may sa tao? Angkail, antay, adakaon. Nasaya at tasimangpot kan, Kwarog. Ay, ingkaman sukunan ni Uncle mo ija barangay hall. Tamarigatan amag na. Ha? Simruman ng tirayuman na? Wen. Sige, antay, tayo naksukunain. Angam no sumangpot kami, mangantayo na dagos Wen tanakaluto akmeten. Anya nga iti si dahin tayaw. Nateng, Ha? puro anateng. Tapno saanin nga agsakit ni Uncle mo. Anya nga angkail, nakalugan kan. Di ka lang makaururay. Gluglugan nakpadaan. Nagbayag kamot ngamin nga aglugan. Pilay-pilay ang ngarod. Mangmangig mo dahi jay asunata. Andan sa kasaran di ta abagatan. Hoy, mabanta makikasaranggain. Mabalin ayat at napilay. May imbaganday ta, inton makaigop ka iti digo tinwang. Ay! Unan niya. Wanaw, itulog ka ni di balayaw, tagsida ka iti pasig anatang. Ay, sige. Uri ag pilay-pilay ah. Mapantay di kasaram. Kung naktumat kan ka, Apay ngay, tawan mo't laang ang dakwarog kan Inteng. Napanandaya, maray. Binilin ko lang mo't ni Kwarog asukunan na ni Uncle na ija barangay hall. Ay namaray, napanda ijay kasarandag ijay. Adda aya kasar ita, maray. Ada, di taasidag ti barangay haul. Di magasdan na. Ay, kat no agpilay-pilay pay laang ni Inteng. Ang napanpayla nakipangan. Ay na, kasla di mo am-amo ni Kapitan, nga ari ti ponsyonan. Ay, sa bagay. Makaamon iti bagina, no di nakayat ti maimbagan iti sakit na. Kasla damanan or-urayam ba daw? Agtantanaw ka magditatawa. At dangarot padpadaanak, tuyang. Ni Kapitan Manayn, Wine, katawaak manay na.
no agpilay-pilay. Ay na, day talamang katkatawa ter aramidum. Kaya't ko nga nakatawaan ni kumpare. Nay, Ha? sa bali mo tilimbabas. Nay, nimot ko araw. Na, apay ngay akas diti panagnana. Apay, dadaal ayati kalsada. Simintado magtikunak. Ha? Na, Ay, apay nga katawa ka. agpilay-pilay mati ko araw. Kaslamot lang ni Uncle na. Ay, sos, tinawid ng samot tanti sakit ni Uncle na. Imbag kanya ka, tawan sakit ko tuyang. Napigsa, kaya nasalon ata. Aha, among nga raw. Ay, pilay ni Kwaraw. Na, Ang padada, kindi Uncle na. una yan kapinigsaan nanti pa nagkatawa na. Hoy, mangag na ka. Ay, isungaro na pinigsaak. Tapno manggag na. Wah! Na, Mabaina ko na talaga. Mababainak. Ay, apay, hanya ti pagbainam, Kwarog. Katawaan nak ni Tata Badawng. Ni, awamot ni Kabadong. At day di balayda. Nagpigsa ti katawa na. Amom nga raw, asika't katawaan na. Amok nagpigsa di impok kaw na. Kwarog apilay. Wah! 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 Na, Kung nana. naguyaw matan. Hindi tuyak pa lang tersina mga gistambay. Nakuwan Urayak apumanaw ni Tata Badong iti tawa ti balayda. Apay, napilay ka aya. Kung amin, nagsida kami kini uncle ko iti adu apapaitan iti kasaran iti na minsan nga aldaw. Ay, unay mo't daytan. Nagado matawid mo kini uncle mo. Jay pa'y sakit na. Wan nga raw. Ita, uray siya. Katawaan na ko ni Tata Badong. Wah! 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 Kung kunana. Inteng, kitaam ni Kwarog asumungad. Apay, Kitaam agpilay-pilay mo ting. Agpada kayo nga agpilay-pilay. Ay, Kwarog! Anyat na pasamak! Anay ka! Nagsakit pa sa ka! Ala. Dumanon ka! Awan tinangdangran kanya kanggan. Apay, karon nga agpilay-pilay ka ngay. Jay sindata ang nagado apapaitan ti makagapaw. Ha? Song-song kantumat ngamin, Inteng. Uray siyak nga ron. Ay na, naggidan talakit asim makit ti sakanan. Kasano ako na makarunda ngay. Ha? Unan niya. Kasano ako pa'y na makaram iti balasang. No kastuyak matain. Ay, may imbagan tayo ta. Siyak to pa'y kat naimbagan mo't. Katawanak pa'y ni Tata Badaw. Kanat katawaan na ka. Kasanaw. Kasmut lang iti panangkat katawanakan ka Kwarog apilay. Wah! 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 Kung kunana. rumor ka, katrabain. Mapanak lang di tarwar nga agpangin. Nagado nga oras nga agpaangin ka, itapay arabean. Way, tanalamlam mi ace. Makita da kadakwaraw, agrunrundada nga main. Makarunda aya, kit agpilpilay. Nagado atanod ang maibaon na. Mala, mapanakaon, tuyang. Ay, rabin, Kwarog. Amok ang kangil. Panagrundan. Dagitilangan tanod ko timbaon kao. Amumat na sakit ti sakak. Nabuting da ka no, tawan ka. Ha? Takrot mo't nagidya kakadwak. Ungar. Indon ko, inikat ko nagidya at tanaw. Unang kangil. Ikatamami ni Tan. Ha? Saan da pa ang makatulong dito'y barangay? Mura si ka atay, katan kamit din. Ha? Apay ngay? Di kamit agrunrundan. Ito lang mo ta nasakit ti sakak. Sika ngay. Nagrunda ka kadain. Nasakit ba ti sakak? Oh. Agpaimbag tapay ato Sa tama pa nagrunda. Apay day tamanok dito'y kusina ba daw? Natiliw ka, hindi na panak nagpaangin, tuyang. Na, naglaing kan. Napan kala nagpaangay, nakatiliw ka iti manak. Una, nasiglat di badong mau.
An-anom nga iday ta manok. Ket sidain ta ah. Saan mo matamanok day ta? Uray saan ko amanok, basta natiliw kaw, sidain tan. Ay kat partin nga rodin Tapno saan ang mga dagiti kaaruba ti panagkyak na. Ang mga numabigbig dapay. Maray, gumatangak man iti Ricardo. Ay, awaanan tayo may sa manok ko Anya? Mapukpukaw di manok ko, maray. Pinakan ko lay di kalman nga mawamuteng. Ay, talagang adamanon di agtatakaw iti manaw. Ay, saan mo't ngamin ang makapagronda ni Kwara og tanasakit di sa akan Sino nga ta tinangala iti manok mau? Kaaruba mo't la siguro Naa, saan na kami mo't apabasulan amaray? Awam magkidi ti pagpabasulag. Ay, naanyat gatangam Ricardo, iti karnay ti manaw. Na, manok ti sidaan yaw. Na, di mo panunutan ajay manok mo ti sidaan may. Tamanok mi day jay maray. At daya tarakan nyo manok. Ay katadamot si kalaang ayat yada tarakin na. Awam mo nakita katarakan nyo. Adda, di mo ipilit nga awan. Nang ipupukan nyo ngay. Awam mo't ijarubayan nyo. Basta, adda. Anya lakit din ta diskumpyado ka. Ala, ikan na kon itigat-gatangag. Agpilay-pilay ka pailaang matgayang paray. May imbagan mo din, paray. May mayat no kastamon paray. Madimot Payakayat mong agnanayon akastuyak. Tapno dakat katawaam. Ay, saan mo't Kat katawaan nak. Di mo iliba. Saan mo't unay, paray? Kunakun kay. Uray ni Kwaraw. Kat katawaam ba? Kasanaw, agpada kayo laki din iti sakay. Uray pa nagkalbuyaw. Padpada kayo. Ay. Nauyaw ka launay May bagan kaming tulaang Mala, darasin niyo tagpaimbag paray. Saan pa'y matgayam nga imimbag dakwaraw kan kapitan? Nasaya at mo't no saan pa? Anya? Ato ya. Anyat orasan. Rabi ka daing. Saan pa'y? Apay adamdamagam. Una, tamapanak man ay nagpalamiyais. Anyan tumanan nga iti mayawid mo inton bigha. Ay, kat sidain Haddan tumanayin sidain ta. Pilyam din alok maga. Wain. Iso adi ka agdanag. Nasakit pa'y tasakam Kwaraw. Saan ang kagawad? Makapag na ako ni Tilimpyaw. Nasayaat nga raud. Tayo ti saan kayo ang nagrunda kat adu tinatakawan. Isungarot ti kunata. May saa kadagi tinatakawan iti manok. Sige, tagrunda kami inton rabe. Wine, katiliwan nyo dahi diyang agtatakaw. Wan kagawad. Matiliw may no asino man dahi diyang agtaktakaw kadagiti manaw. Kami agrunda ng kail. Malagip mo pala diyan sursorokin ka. No, adda matiliw yaw ngagtatakaw. Anya nga minday diyan ng kail. Tanalipatan nan. Kaslawan mo't nga mintiin surum kanyak iday. Adda. Anya nga awan. Kastoy. Denggem. Dumdum nga kang kail. No makita yaw di agtatakaw. Kamatan nyo adagos. Talaga mo takas na tira aramidan may. Agdenggeg ka. Kamatan nyo di agtatakaw. No tumaray. Kamatan nyo lata. Nagpaabagatan ngay, kamatan milata. Una. Ket no saan nyo ang makamatan? Agawid kami. Ay saan kayo nga gawawid? Naginggat di matiliw. Nagrigat matayin. Ay mangibabain kayo ano agawid kayo adiyo matiliw di agtatakaw. Nagadu kayo atanon. Sige, tiliwan may. Isa yaw, no matiliw yaw. Tasyak man ti mang kastigo. Nagsapa kamutan nga umay dito tersenak, maray. Kaluklukat ko pa'y laang. Kaluklukat mo pailaan. Ay, kasanaw ka nagkapuak dita barangay hall. Adda natiliw dang agtatakaw, idirabe Ha? Asinaw? Ni badong mau, isaw dyan natiliw. Anya? Ala, mapangkay dyan barangay hall.
Adda ijay ni Badong Mau. Ay, saan nga agtatakaw ni Badong Kaw? Anya saan? Kat iso tinang takaw ije manok kaw. Ah, Kun kahit, idi pailaim mo na ison ti atapal. Kat katawaan nak idi apilayak. Ita, si kamit ti katawaak. Ay, saan mo't aparay? Kasyan nak paray. Pilayin kamit ita. Ha? Nasakit lati sa kami idi ka ni Kwarog. Ginundawaya maon ang nagtakaw iti manok iti karuba. Ay, kwa paray. Pinadas ko laeng. Pinadas ko lang. Nagado ang manok at tinakaw mo? Ay, saan lang mo't amanok paray? At dapay pataw. Makitam na tanga aramid mo. Ha? Paray, anya day jay? Ay, nagiti inawagak a pulis. Ha? Umay da ditaw. Sa apay nga umay da. Anya gapaw. Ay, kat arestarang da ka. Ay, di nakmit ang awin ti kasta, paray. Ay, Saan ka nga ang angawan? Talaga nga ipaibalod kan, tapno agnakam ka. agnakem akon paray. Ay la, di na ko ni papulis paray. Diyak kaya ti mabalod paray. Kasyan nak. ay, Tata Badong. Agaramid ka lang ngamin itinasayaat. Tapno saan ka madaksan dita barangay nyo? Kat si kamat nanatoyang, di ka agbalin akon sintidor. Tapno nasayaat titaray ti biyagyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Maikadua nga paset. Bakla kan samad pare agapito. Ah, nay, apay anak ko nam tikasta, pare Roland. Kasanasan kang awagan ni ti bakla. Kat sikat ikanayon na makitkita nga aglablabay ti lupot yo. Ah, Imbis ko man nila arni nga asawam daglaba. ay, awan mo dakes na, no lalaki taglaba iti nagmurangan may, pare Roland. Ay no siyak. Jak itulok asyak taglaba kadag iti murang me. Ni bakit ko ti paglabag? Ah, ay, Kasta ti malalaki. Ibaon na ti asawa na. Sana kasken ka, kabutang mo ti asawam. pare Roland. Ibabain mo ti pada malalaki no kasta dar aramidam. Si kakit din taglablaba. Kastam ka dilatan? Ay so, sisong awan ti asinso ti panagbiag yaw. Tadi ka mo't agtrabaho. Ah, Kay kayat mo kit din taglablaba. kayat ko lang nga tulungan nila arne nga asawa, tamabambanog mo't niya gaw awir katagitan nak may. Oo, ti kunamkit day. May salasaw ni bakit mo, kumkumyapot kan, Ay. mabutbutan kan. Ni pare mo. Awan pa'y sir-serbi malalaki, taglablaba ka. Imbis kumaan nila arni ti mga ramid iti dayta. Bakla! Saan mo latan at tutupan ni Roland? Among matan ti ugali day jay akaaruba tayo. Jakmat kat tutupan, bakit? Binaybay aklat ta na sumana o ije paraangan ni taylaeng. Ay, saan anasayati kas jay nga aramiden na? Apay, no naglaban ti may sa lalaki, maawaganan a bakla? Bakit? Ay, dayawon kakit dilakay. Taam mo atulungan nga asawam. Angam day jay a Roland, day tala agsugsugal ti aramiden na. Di na mo atulungan ti asawa na. Kanayon dapay nga agapa nga agasawa. Hun nga rod. Ay, baybay am nga awagan na ka iti bakla. Ta saan mo't nga agpaiso. Isua ti bakla, taapaan na ti asawa na. Nalabas mo ti panangkan mo ken ni Pitong akaro ba tayo, Roland? Talaga mo ta pamaklaan day japitong, nanakulasa. Gaputa saanan amatagtagaray kan nalaing aglaba, awaga mo iti bakla. Nagagatto, pay ni Pitong. Anya? Kanayon ti panang dilaw mo kan kuana. Adda pagsasao, ako na, Roland. Di mo maibaba ti tao, anapa kumbaba. Ha? Kita, oray no pagsasawa mo, kat di nakalat tutupan. Dangdanggan na lang, nagiti bagbagam. Pakibiyangan pa ti panagbiagda nga gasawa. Apay baknang kaya, tay bagam nga awantasin so ti panagbiagda. Nanakulasa. Adan to pa'y utang mo kanya ka di mo pa'y nabayadan, Roland. Ah, Agbayad kan?
Roland, tasingiran kaitan. Api ngamin apagpupudutam ni Pitong akaaruba tayo. Kat awan mo ti mading aramiden na kan karolan. Masigurahan na karot ang makakit-kita kin kuha ng aglablaba. Ati na pa'y tay babae no, aggalgal. Na, ay katkasta na ti biyag Tultulungan na nga rod nila arni nga asawa na. Ha, di mo to pa'y maaramid kanyak dayta. Ay, sumardan ka man, Marseng. Malalaki ak. Diyak kayo ti mapan aglabay tinagmurangan tayo. Kababayin day tang aramid ti lalaki. Anya? Babae ti aglaba. Kaya nagluto dito balay. Saan kat lalaki? Ay, talaga bang kain ti utak mo, Roland? Na? Di mo amaw ti sasawam. Babae man kan lalaki, agpada at trabaho na amin dayta. Agluto kan aglaba kan dadumapay at trabaho iti unag ti pagtangan. Anya? Agyaman ka kit di tasyak amin ti aglablaba kas kadaglut-luto. Saan kan nga babaon? Anya ti kaya't mga asawan, Marseng? Anya nga tano saan akon nga aglaba iti murang mo. Ibaber ko laang ang dagiti badong anak karugrugay. Padasam nga ibabor dagiti lupot kaw, tas ikati ibabor kaw. Ha? Naglastog kan tumit namin ngagsasaw. Gaputan na pakumbaba jay tao, ingkakit din luklukwan. Ibagbagampay abakla. Talaga amat namin. Ay apo, tapnoy bagak kang kamarseng. Masikura na kamangkit kita ken kuana amang kay kayang itibatsa. Nukas jay nga aglablaba. Ay pumutay na. Naglawat idalan dito'y parangan. Apay nga taya, si kapay lang mo ti masabat ko, bakla. Ay, pasensya kan, Roland. Among pitong, adaman malmalas mo. Ha? Tunggal masabat ka ngamin kat agmamalas ak iti sugal. Anya? So adjakon mapan iti sugalan. Tama nga no, maabakak tanay. Si kamot tan tinasabat ko. Roland? Oy, tinaman kita ang nakasta. Diyak kaya ti panangkit kitam kanyak. Abay, kursunada na kaya. Tapay akas na ti panang pereng mo kanyak, Sige, labsan ka pa dito dalan, Roland. Napaanan siyawanan bay na pitang. Nagalas ti nagnana. Agkinikinikit din. Ay hapo, bakla talaga siyawanan bayin. Ay husto ba, ti pagsasaw ako na ni Kabsat Kula sa Roland. Saan mo ang maibabati tao, anapakumbaba? Oray kadimot si kananan. Kastamat ng tibagbaga. Agipulpulong kanyak ni Marsing nga asawam. Kanayo na pabainam ni Agapito na kasingsing paut. Saan ang matagtagaray? Nanang. Nagsasao ka kung namlan asino kaabak nang. Katawan mo't nga rod limpyo at trabahom, tamap-mapan ka mo't lamakisog-sugal. Nanang. No nangabak kalat basit, ibagamon ananam ayon ti biyagmaw. Ibagamon anabak nang ka. Mabalin ka din, nanang. Di kayo sumanauman dito. Apay nga nakanunungan nyo dahi pitong kat kabusbusor kaw. Dayta nga rod kat, Roland, anak ko. Apay aya pagbubusuram di tao nga awan mo ti madingar aramidan naken ka. Ibabain na nga raw, dagiti kaskada kami ang malalaki. Agasam, isukit din taglablabay di karayan. Imbis kumani, bakit na taglaba? Ita, patsakon, tinaibaga ni Marseng, idinaminsan nga aldaw. Ano dahi ta, naibaga ni Marseng, nanang? Asika ti rumbang ang maawagan iti bakla, tanaglaing kaso ba, At dapay atiw mo a babae no agchismes, saan ang malapdan tingiwat na nga agsaaw? Uwisit. Naabak man nito sugal. Agsasaro nun ti pan nakaabak ko. Malas at... Ay tawanan ba'y napitang? Isumanon ti masabat ko. Anyamat na pan nakairandrana na. No kaano nagmalasak iti sugal. Isumo ti pan nakasabat ko iti kabusbusor ka tao. At day tan tawanan ba'y? Roland? Ay, mabit man lang pitang. Ay, apay ka de, Roland. Apay ka na yung nagsabat ta dito. Sa di na ti papapanam, ta ka na yung ti pa nagsabat ta. Ay, mapanag iti balay ti kabsat kaw. Anya? Amo ko, no, apay mapan kayo ti balay ti kabsat mo. Mapan mo ilablabanan niya. Ay, kwa. Among pitong pasali-sali kayo ti dalan ka. Wano,
iran-rantam ti pa nagsabat tatak no makita nak, Ha? Siguro talaga akursunada na kanya, Pitaw. Sige, panawan ka pa, Roland. Amangan no, orayin na kung tikapsat ko iti balay da. Anya nga tano saan kan nga agawid dito'y balay? Tagnaad kalaangan ijay sugalan, Roland. At dayta ka manin ako nak Marseng. Di nakman sitar-sitar na kasta. Kababayin ka dagiti ka aruba makangkangid ka. Ibagadan to kiti nakapadpatak da dya Pitaw. Ay na, Roland, di kan matatao dito'y balay. Jak mo numangmangan ka pa'y wano saanan, tasan ka matan nga agaw away. Jak nasangot inangan itayan, tanay masak mo tanti nagsugal. Anya? At ka din naluto si daan dita, Inapoy laang tada. Awan ti gatang ko iti sidaan ta. Inkamot ngamin isugsugal ti kwartam. Imbes ko mga igatang mo iti naimas asidaan ta. Uston, di kan sumanaw dita Marseng. Tsak kaya ti kastang ugali ba? Anya? Di nakipadpadak ni Pitong, ang mabutang itasawa na. No siyak, ay saan nagbalin ti kasta? No labsampay tagsaw, paramanan ka talaga. Aw, adto iti kwarta, bakay. Ay na, adamanan yawat mo akwarta kanyak, lakay. Ay katuan bakit? Ornongem dagita akwarta, nganyawat ko ken ka. Agurnong takilay, para ka dagiti anak ta. Ay na, agyaman ak unay, tanagsingpet tinagbalin nga asawak. Impatarimaan ni Manong agatong ti TV na kanyak, kat inikkanak matin iti sangaribaw, ay kat inawat ko matin adagos Ado nga minti amom at trabaho, lakay. Iso asaan ka amawanan iti panggedan. Amom ti agtariman iti appliances. Amom pa iti agmekaniko, kan daddo mapay. Gapu amin day ta iti padas ko iti biyag, bakit? Inadal ka tinagbalin a technician ken agbalin a mekanikaw. Ala, mabit lang tenak man gumatang iti naimas asidaan tayo. Amok mabisin kayon. Urayin da kun kadag iti anak ta diti balay ta mabibi itaklaang amapan gumatang iti kanan tayo. Buwis iti kasta pa nagbiag. Awan pa'y makukwarta mat. Ay kat agsapul ka antap no adda kwartam. Di nakman diktaran Marseng. Amok tararamidag. Naglaing kang agsaw. Ngam awan mat ti mar-aramidam. Naglaing kan tupay ng agsugal. Hoy Marseng, lalaki ak. Di nakisuro na niya taramidag. Ay narulan, no talaga matla ang alalaki ka akunam. Agtrabaho ka na sayaat. Ibagbagam nga awan ti asenso ti panagbiag ni Pitong. Ngam si kamat gayam ti awan ti asenso na. Sumardan ka man Marseng. Masipat kan topay. Na, agpay somat ti ibagbagak. Apay ama kaungat ka ngay. Buwisit na talaga ti kasta biag. Pero muarak man lang. Awan ti baby ang iyong auray nagbartegak na lang. Adamat gayam kwartam nga igatang mo iti arak mo. Ngam apay nga rod nga agsapul ka kanyak iti makan, Roland. Naimos nga ron ti kwartak. Tenggatang ko iti arak kan pulutan. Dayta, ti madingaw galim. Kunamlan asino ka bak nang nagsasao ka, ngam awan mat gayam kwartam. At dayta kayo manin ako nak. Apa ka na na sirmonan lak. Respektuan niya mat ati kinalalakik. Sana kakas ni Pito nga kabutang na ta asawa na. Apay, kabutang ayamot ni Agapito ni Larny nga asawa na kat saan mat. Saan dala nga agap-apat akanayon da nga agkinkin na awatan nga agasawa. Di man isakit na dya bakla. Takabusor ko na dya tao. Ibabay na una yung tipulimi alalaki. Anya, kabusor mo launay ni Agapito, kat nagsingpot a tao. Saan amatagtagare kan nagagat? Anya na... Abay ngay. Day, apay ngay ngap aprusam day tachan mo, Roland. Kilahat nga rin simakit ti tiyan ko na nang. Na, Nagsakit mo ti tiyan ko. ay saus. Dak may ton ti sakit na lang. Anay ko! Kas ka lang madandanagan, Marseng. Apay ka day? Ay na, intaray mi ija ospital ni Roland, Pitong. Inasitgak mat amin ng akaruba, katawan mat ti mautang ko kadakwada. Ha? Inturturod kon ti masidagkan ka, tamok nga dalata kwartam, Pitong. Mano ayati utangam, Marseng. Uray 5,000 kumalaang. Sige. Ikan ka iti 5,000. Hun kayam. Anya nga minti sakit ni pare Roland aya.
Kala at asim makit ti tiyan na. Anya? Di nan maibturan ti sakit ti tiyan na. Iso nga intaray min iti ospital. Nagsubliak di ti lugar tayo, tawan na pulos ti kwartami. Mala, mabitlaan nga raw. Tain nakalaan dyan 5,000 utangam. Anya ka na ti sakit ko, Marsing. Ulcer ti sakit mo, kuna ti doktor. Anya? Naalam ka no dayta iti saan mo apan panangan. Kan ko na ti doktor nga agtalinaid ka pay laang dito ospital iti sumagmamanungal daw. Taobserbaran da ka. Pangalan ta nga iti kwarta pagbayad ta. Kanigatang iti agas, Marsing. Imutang akin ipitong iti 5,000. Anya? Jay awagam iti baklaken kabusbusor mo a tao. Isumat gayam ti makatulong ken karulan. Anya? Kastala ti biyag ah. Jay kabusor mo a tao. Iso ti makatulong iti dakkel ken ka. Tay iso ti imutangak iti kwarta. Kababain baikit din, Marsing. Talaga kababain. Angamtay ko nakngarudan. Kastala ti biyag. Ibagakan ka jay bagbagada ng apagsasao. Di mo maibabati tao ang napakumbaba. Tagtagibasitem ide ti kabibiyag da a pamilya. Ngam si kamat ita tinatulungan da. Iso nga agbalbaliw ka kuman, Roland. Maikatlo nga paset. To all the girls I loved before, who troubles in and out my door. Ay nabartag ka si Mang Pat Norton. Na. Ha? Anyan, kikasta langam. Ay sus, agtukulang tatenged mo. Sino ka nga agong unget? Ha? Ay nabambanugak ang nagdaldalos dito'y balay. Idinto tasika, napan ka nagbartak? Naimbag kumaa, no inaywanam dagiti anak mo. Ha? Miss, di ka man basawang tanagalas tarupam. Aguray ka? Sika ka din Carlota nga asawak? Ha? Ewan! Saan mo ta sika? Tamo man niya. Nagalas ti rupa ti asawak. Agam sika. Napintas mat. Wenno, gapungat ta nabarte ka. Isuan na pintas ti panangkitaken ka. Di na kuman soronan, Norton. Na, amunak pa gayam. Ay, talaga may bladakan kalaklakayan. Ha? Imbes nga awan trabahom ita, katulungan na kuma dito'y balay, ngam napan kamatan nagbartak. Ugasam animbag dagita plato nenet. Jak kayat anak aman mantika dagiti inawam. Nalawag! Winanang. Saan akasta ti aginaw? Sabunam anaimbag tapno maikat ti mantika na! Mawatam! Ha! Ha! Winanang! Hoy! Apay man na natangtang ramtanak mo, ah? Ay, nagalasan ti ugalim. Isurum iti husto san mo adangran. Hay! Sika, Bartak! Di ka man makibiyang! Sursurwak ni Niret itinasaya at trabaho. Tapno saan to nga umalakan ka sa dot. Ay, unay kan ba kay? Para na minsan la na bartekak. Gaputa birthday dyan na panak. Ngam ko namot lang dagdak launay tinagbasulak. Ay, buisit ka! Ala, ka nagtrabaho. Tapno isupay ti masweldom. Baka umamot ang iwat mo. Kasladyak maanusanen. Unay lakit din ni Carlota aya. Tainal daw lakit din nga agong unget. Day talang iwat na timang mangag tayaw akaruba na. Isumot ti kinatao na ah. No siyak, ay kat mabainak ah. Mabainak iti karuba. Una, pasaan ka nga rod akaskan ko na. Amum ti agbaing,
idinto ta ni Carlota, kat awan babaing na. Apay nga dagiti kakasta at tao. Awan pa nagbainda iti padada at tao. Kastala ti biyag tasaan mo't nga amin, kat amo na tagbain. Saan ngagpapada ti tao? Inaldaw nga agpukpukaw ni Carlota nga agungungad. Kasla loud speaker. Oh, aday tatibalon mo ang mapan agtrabaho. Nakasaganan. Agawid ka dagos di ka agpakarabi Diyak kaya't adumagas ka manan ang mapan agin inom dita. Wen bakit? Di kagdanag. Agawid ako masapa. Gaputa sweldok ita. Ha? Ay na, un gaya man niya. Sabado ita, agsweldo kayo. Lakay, sabaten kanto ata inak makitsenda. Una, bakit? Talay misa mi dimbagak nagsweldo ka. Ay, Norton, kaya't ko kumamot ti gumatang iti sandal ko, lakay. Ngamin nadadaal matantay kakaisuna a sandal ko. Ay, kato na, gumatang ka. Gumatang akpay iti uray may salang a pantalon ko. Gaputa awanan, pasig mo't adaan, dagiti pantalon ko. Sige, bakit? Gumatang ka lang. Tinaskan. Gumatang kay tibagas kan si daan tayo, Ala nga ro din lakay. Agawa amon tadi ka maladaw iti trabahom. Tibalon mo. Ikabil kon itibag mo, Sala na saya, ti panakilangin na. Amo na nga dasweldo. Alalakay, agawa amon ti agkape. Isagana kon ti digos mo, taagdigos kan. Tapno di ka maladaw. Oh, Carlota, nakapulos ka Sa dino di papanam. Inaksabten nila kay ko. Talaag ti sweldo na, inak makitsenda. Isumat lagayam, nakaragragsak ka, tagsweldo nila kay mo. Wana, o sige labsan kan dito istor ni Nana Kantra. Ay, na yan ni Carlota. Sala na ragsak no agsweldo nila kay na. Ay, kasta aya. Wana na. Kasta talaga tinabayagan na napaliiw ko kunkwana. Ta siyempre, agin na si Degla ti Balayme. Ay, inaldaw nga aglalaaw. Kanayon nga agungungot. Ay, maditi kasta. Saan na naragsak ti pamilya no kasta? Nana. Apay, kanayon da ka dingagap-apa kanila kay na. Jakman amo nana. Kanayon nga min nga inaldaw nga aglalaaw ni Carlota. Ay, adto yun ti sabon na gatgatangam. Ignacia. Adto'y mo tibayad ko, nana. Ay. O sige, tainak pa aglaba, nana. Ala, mangan kayo naimbag ubing. Naimas ti sidaan tayo ita. Wananang? Oh, kadsi ka ngay lakay. Di ka matanag ko ti dita. Mangan ka matan agbusog kayo. Naimas ti sidaan tayo ita. Wen bakit? Sige, mangan tayo. Amon bakit? Nukasta ka kumakanayon. Naragsak ka. May mayat kuma. Anya? Alakit din, mangan tayon. Dahil tantumat. Tasakala naragsak no at na kwartak. Oh, anak ko! Agbusog kayo! Nang? Saan nga agbartag pare? Basit latino mat. Wen pare, amok na ita. Narigatan. Jaket nga agapa kami manen kini bakit ko. Ay, makaumat ti panagniungiwat na. Laaw dito'y, laaw ijay. Ay, makapasuron. Aganos ka? Taiso ti asawa, pare. Hawan pare, agan anusak nga rod. Hanggang, ay na, amangan no matibab ko no jak tumakaanos. Kastala ti biyag, pare. At dadagiti sana pagkikinnaawatan ti agasawa. Saan mo adangdang na, tamadi. Bagpagamlat ta. Kasano nga bagbagak, kat awan mat denggan nang ibagak. Kat no day tayo saan napudot ti ulo na Baybayak latan. Kasarita mo, pare.
Tamadi mo ta kanayon nga unget mi bakat mo. Saan anaragsak ti pamilya yun no kasta? Tay kunada nga ron iti pagsasao. Naragsak ti pamilya. No agkinkinawatan dagiti agasawa. Ay, iso pare. Isurom ni bakat mo Kitaan na kami kanig na siya. Pulos adi kam agapa. Uno agbinbinog kao. Ngamin, kanayon kami ngagkinkinawatan. Pare Martin. Iso padasa man nakasarita ti asawan, pare. Sige. Kasarita. Barang denggenak. Nakainom ka anagawit. Unay daytan, Norton? Saan mo tadakas Saanak mo tanabartak? Ay, oray man. Imbes nga agawid ka masapa at si kati agluto, gaputan na bambanogak anaglaba. Hala. Tagpalasak pa Ay, buwisit kit giti kastoy abyag! Nabambanogak lang arudan anaglablaba! Siyak pa'y lang tagluto! Hay, agluto kayo iti kaninyo! No kaya't tutibagan! Buwisit kayo! Dagita agamit nyo! Agkay wala! Nang, apay nga nga impaladaw mo matantibag mi. Imbasak mo matantibag mi, nanang. Da kayo adwa! Sakit kayo ti ulo! Sige! Isimpayo dagiti gamit nyo! Nakawarwala! Bakit? Adakon! Ay na! Da kagayam lakay! Ne, nakitsinda kagayam! Wen, bakit? Na, mayat man ti ugalim, Carlota. Ha? Itay, kastaunay ti ungat mo ang nadanon ko. Ita, nakita masimbang putak. Nga dabit-bit ko. Kalat, aring magsak ka. Ayun, alakay! Naragsakak at alaga tadamanin swildom. Anya? Alam mo to yung taswildom lakay. Yawat mon adagos kanyak. Muto yun! Norton lakay. Sakbay ang maturog ta. Kaya't ko ayawat mo pa'y kanyak ti swildom Wen, daytoy Igam ko, bakit? 2,500 tinatday ti sweldok italawas. Tanakitsindaak pa isakbay ang nag-awida. Alamod ti nga rodan Saan ko ba'y ayawat kin ka, bakit? Tagayat ko ngagsarita tapay nga umuna. Ha? Anya ay ti pagsaritaan ka? Kasanumad ngamin. Jak kaya ti ugalim. Saka lang naragsak, no adda makita makwarta. Anya? Namom ang nagswelduahon, kastaw na aragsak mo. Kat nasaya at pa'y ti panakilangan mo kada kami a pamilyang. Ang aminto na ibusan ti sweldok, nakauyuyong ka. Ha? Ay nagadukit din nga mo, Maya! Mudtoy kit din day ta sweldom! Bakit? Ibagbagak lang ti pagsayaatan ko mati pamilyata. Tapno kumamot na ragsak tayo, Baliwan mo't ati kasta nga ugalim. Aglao-lao ka pa'y. Sakit ay, saan? Nagadukit nga mo man! Day ka ti sweldok! Apay na impamalmal mamatin kanyak tigam mo ako ta! No di ka ba'y lagbalbaliw? Talawan kan! Aniya. Impamamal na kan ka, ti sweldo na. Wantatang nagalas ti ugali na! Abay ngay naramid na ti kasta. Alalang ti sweldo na, ngam nagadupay lang ay bagbagana. Idi kon impamamal na matan tigam na kwarta. Nainsulto ako na itatang. Agsina kami laangan. Katagawid kami dito'y kadagiti anak ko. Agnaud kami dito'y. Nasaktanak iti hustoy ti kasi nga inaramid na tatang. Tatang, agsaw kayo mata. Napaulima kayo matan. Pampanunutek. Asjay, tinaramid nila kay Baw. Nalabit ka day naramid mo, Amalia. Abok mo naramid nila kay Mau. Anya, kasla iso pa yan ti kanunungan niyo. Pantay tayo ni Balayaw, takasarita kay Edward. Tanangag ko ti Ben nagtitunggal may sa kada kayo. Kastoy ti makunan. Rumbang at kinawatan kayo akanayon.
Tamadi ti kanayon nga apa. Malas iti biyagday ta. Laglagi po nyo tayo pagsasao ako na. Naragsak ti pamilya, no agkin kinaawatan dagiti agasawa. Tatang, Wen tatang, maawatak dayta. Sika, Carlota. Agbalbaliw kan. Tasika ti puon ti diyo pakin kinaawatan. Ti kaaguy-uyong kadagiti anak mau. Ipariknam kit di ti pamatag ti may sangay na. Iti kasta, naragsak da. Kahit sanda ka nga adaywan. Kentap no ad-adda nga o masidag tirik nada ken ka nga inada. tatang, No di ka pa'y lagnakam, Carlota. Kastoy latan ti pagtangan yaw, aginggat ingana. Saan kayo anaragsak? Ken kababain kayo laeng iti karubayaw. Taday talangiwat mo ti mangmangagda nga aglalaaw iti naldaw. uwan tatang, agbalbaliw ako. Nasaya at launay. Ala, agpinakawan kayo. Kat paliwan yun ti mangruke. Sorry anak ko nakauy-uyong akada kayo. Ngamsaanin ang maulit. Basta agtultulnog kayo ha. Wen nanang, Wen nanang, Maala, agsagana kayo tarumar tayo man. Intayo agpasyar. ipasyar da kayo mamat nga anak mi. Tadi kay kat agigyan latan dito'y balay. Yay! Intayo mamat agaliwaksay. Kan mangan tayo iti restaurant. yehey! Kayat ko ti mangan iti ice cream. Uwan gumatang tayo anak. Ay na, kastoy tayo kumakanayon. Daytay naragsak tayo. Tauray na kurapay lati adda pa nagbiag tayo. Basta naragsak tayo kuma. Uwan alakay, ngamin agbalbaliw akon. Tahos to tay ko na ni tatang apagsasao. Naragsak ti pamilya no agkinkin naawatan dagiti agasawa. Wen bakit? Isu akanayon tan nga kinkin naawatan. Saan tan nga agapapa? Ket ikarik lakay. Talagang agbalbaliw akon. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny and very relatable episode from La T. This episode is titled Tia, which means the receipt that became evidence. And right away, that title already sounds like a perfect barangay comedy drama, because in real life, even a small receipt can sometimes reveal a big story. At first, a receipt looks like nothing. It is just a small piece of paper. Most people throw it away, forget it in a pocket, leave it inside a bag, or use it to check prices later. But in this episode, that small receipt becomes very important. It becomes proof. It becomes evidence. It becomes the reason people start asking questions, pointing fingers, and laughing at the same time. That is what makes this story very funny. The conflict does not begin with something big. Nobody starts with a serious fight. Nobody plans a big problem. Everything begins with one small receipt. But because this is La T, one small thing can quickly become a full barangay issue. Imagine the opening scene. Someone finds a receipt near the Sari Sari store inside a grocery bag on a table or maybe dropped near the. At first, they are just curious. They look at the items listed on the receipt, then their face changes. Maybe the receipt shows something unexpected. Maybe the time, date, or amount does not match what someone said. Maybe it proves that someone bought something they buying. Maybe it shows who still has unpaid debt. Or maybe it reveals that someone was in the at the exact time they claimed they were somewhere else. And that is where the comedy begins. The receipt becomes, or evidence. People start treating it like it is part of a serious investigation. One person holds it carefully. Another person reads it loudly. Someone else says, wait, that item belongs to someone. Then another neighbor says, I know who bought that. Suddenly, everyone becomes a detective. That is classic La T. Ordinary barangay life becomes funny because people overreact. A small piece of paper becomes like a legal document. A simple receipt becomes the center of, and the more people gather around it, the more dramatic the situation becomes. The funniest setting for this episode could be the Sari Sari store. The Sari Sari store is always the heart of barangay gossip. People go there to buy coffee, bread, canned goods, soap, snacks, and sometimes they accidentally hear the latest news. So if someone finds a suspicious receipt there, everyone will want to know what it means. The store owner might say, that receipt is not mine. A customer might say, maybe it belongs to someone who came here earlier. Another person might start reading the receipt line by line like they are announcing breaking news.
And of course, someone will add their own interpretation even if they are not sure. That is how the comedy grows. The receipt may only show a few items, but the barangay adds meaning to everything. If the receipt shows rice, someone asks why the person bought rice when they said they had no money. If it shows snacks, someone asks who the snacks were for. If it shows soap, someone asks why they bought so much soap. Every item becomes suspicious. One of the funniest characters in this episode could be the person who is trying to hide something. Maybe they are pretending they do not know the receipt, but when people read the items, their face becomes nervous. They keep saying, "That is not mine," but their reaction says otherwise. The more they deny it, the more people become curious. Another funny character could be the neighbor who acts like an investigator. They may hold the receipt like evidence, ask questions, compare stories, and call witnesses. They may even say, "According to this receipt," as if they are in court. That kind of exaggerated seriousness makes the comedy very strong. The barangay captain could also be brought into the issue. Maybe people bring the receipt to the barangay hall and the captain thinks it is a serious complaint, but when he asks what happened, they show him the receipt. Now he has to solve a problem about a small piece of paper. He tries to stay calm, but everyone is already talking at the same time. This is very funny because barangay life often turns small issues into big meetings. Something that could have been solved quietly becomes public because too many people get involved. And when people get involved, the story becomes bigger, louder, and more confusing. But behind the comedy, this episode has a meaningful lesson. A receipt is proof, but proof can also be misunderstood. Just because a receipt exists does not mean people already know the whole story. They may know what was bought, but not why it was bought. They may know the time, but not the reason. They may know the store, but not the full situation. That is an important message. Evidence should not be used for gossip. Before accusing someone, people should ask clearly. Before making conclusions, they should understand the context. In this episode, the receipt may reveal something funny, but it also reminds viewers not to judge too fast. The episode can also talk about honesty. If the receipt proves that someone lied, then the lesson becomes clear. Small lies can be exposed in funny ways. Maybe someone said they had no money, but the receipt shows they bought something expensive. Maybe someone said they did not go to but the receipt proves they were there. Maybe someone said they already paid, but the receipt shows otherwise. That kind of situation is funny because people think they can hide the truth, but sometimes the smallest thing exposes it. Not a witness, not a camera, not a big argument, just a receipt. The story can also include a misunderstanding. Maybe everyone thinks the receipt belongs to one person, but later it turns out it belongs to someone else. Maybe the items look suspicious, but there was an innocent explanation. Maybe the person bought those things for a neighbor, a family member, or a community event. This would create a warmer ending because it shows that people should not jump to conclusions. A strong, funny scene could happen when several people claim the receipt is not theirs, but each person recognizes one item on it. One person says, "I did buy that soap, but not the rice." Another says, "I bought rice, but not the coffee." Another says, "I know the coffee." Suddenly, the receipt becomes a shared mystery. Everyone is connected, but nobody wants to accept responsibility. That would be very funny and very barangay style. The episode could also show how fast moves. One person finds the receipt. 5 minutes later, the whole street knows there is evidence. 10 minutes later, the story changes. Now people say someone was caught, someone lied, someone bought something secret. By the time the story reaches it is already very different from the truth. This is one of the best parts of La T. It shows how rumors grow. One small fact becomes a bigger story because people add emotion, opinion, and imagination. The receipt may be real, but the around it becomes exaggerated. The title TA is also very clickable because it creates curiosity. What did the receipt prove? Who got exposed? Why did it become evidence? Viewers will want to know the story behind it. It feels like comedy, mystery, and life lesson all in one. As a reaction, I really like this episode idea because it is fresh but still very realistic. Everyone has seen receipts. Everyone has lost one, found one, or used one to prove something. It is a normal object, but the story turns it into a source of comedy. That is smart storytelling. The best ending would be one where the truth finally comes out. Maybe the receipt did prove something, but not what everyone expected. Maybe the person who was accused is innocent. Maybe the real owner appears late and casually says, "Oh, that is mine." Then everyone becomes silent because they created a whole barangay drama for nothing. That kind of ending would be perfect.
It gives laughter, embarrassment, and a lesson all at once. Overall, this episode proves again that Lati can turn the smallest object into a full comedy drama. A receipt is just paper, but in the barangay it can become evidence, gossip, confusion, and entertainment. The story reminds us that honesty matters, but understanding also matters. Before we accuse, we should ask. Before we spread news, we should verify. And before we judge someone based on one piece of paper, we should know the whole story. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more funny barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes the smallest receipt can reveal the biggest misunderstanding, but when people learn to ask first and laugh together, even a piece of paper can become a lesson. Biag ken katawa. Agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-ado pay akatawa ken istorya.